अहनबदा यामना मरुइबा पाव अमा कंगलैपाक की मेरादगी लौखचगे कुकी मिलिटेंट सिंगना संगाई थेल खुलदा बोम अमसुंग नोंमै काप सदुना लांदारखरे जेआर अमदी एआर कंगुना कुकी मिलिटेंट सिंग तनखाइखरे ngasi ayung angan ba pung ahung ga minute tara rom tabu matam de Imphal West District ki Pachoi Police Station ki manung chana leiba sangai thel kuldagi jingthak tagi kuki militants singna bom amasung nongmai kap thar tuna landarak pada makoina kap tharak leiba bom adu sangai thel khul yau bangam dana lamkhang to pokai duna ariam bo ikre kuki militants singna bom amadi nongmai kap sin duna landas laki basi sangai thel maning da leiba khogen kuki khul ganing thoruk loki laiching ngan bi khul ani ki tai na mafam dagi sangai thel khul tamna ahan bada bom kap silak tuna landaraki maduda kap silak leiba bom sing adu sangai thel khul yau duna marak pokai duna mangki sorakna bom kuntra rom kap tharaki loina nongmai round ke amasu atat akam leitana kap ge thabuk sa tharaki hairi pause asina sangai thel khunja sing unadun wari sanafam matam da phungdor ki badadi kuki militant sing na bom amadi nongmai kap thaduna landarak pa adu da sangai thel police outpost ka nakna leiriba mapan suba sector gi makhada leiba 5/9 GR amsung 33 suba AR gi kangbuna khudakta search light ke akap khatun ki militant sing gi leifam khangdoki masigi matung da GR kangbuna nongoi kap silak leibam fam adu da sangsin duna nongoi kap tuna tankai ki maduda ki militant gi kangbu adu mafam adu thadok tuna sena ki masigi matung da mukhanna nongmai amadi bom kap sin duna landara khidre hari khunja sing na phongdor pagi matung ina dingarang ki militant sing nongoi kap silak pa adu matang sana GR gi kangbuna khudakta khudhanbagi thabuk sa thaduna kuki militant sing mai pakna tan thokpa ngamba adugi damak tangam khoi leitan thagat pa phongdugi haiki ngarang kuki militant sing nongmai amadi bom kap thaduna landara ki ba adu pung ahung ge minute kundagi mari ge minute tara phabu iki masik matung damuk kan nongmai kapsil lakhidre kuki militant sing nongmai kapsil pagi pawasi phangmudagi ngasi angan bayukta 5/9 GR amasung 33 suba Assam Rifles Pachoi Police Station sangaiten OP kaiten Manbi Police Station ki kangbu IRB amadi Manipuri Rifles ki combined force thaudok thokfam da thomji laktuna combing operation chat thaki hairi operation adu sangaitel gi maning mata da leiriba kuki khogen khulgi akoi mfom sing da paktang na combing operation chat thaki loina sangaiten maning da leiba uchan park ning thawro ki paring amadi laiching Manbi singi saruk sing da su combing operation chat thaki maduda mi phamai punyau ki de mafam atta AK-47 amadi SLR nongmai ki kap thukraba nongmai tukning kaya morom phangbo ngamki hairi aduga mathangi update asna ban thugai tuna gari chali haibadagi gari kaya moirang thangna pukpida thugai khre general strike asi miyam na mapung phana sogat khre India langa ki peace agreement khwek pina khraba pambaina lusing bi UNLF ki chief of army yang numi yom NIA ne fazin kibagi mayuk mahirui lup amayang na tongan balup taraga manga haibadi Fox Federation of Civil Society Organization amadi lup taraga manga ngarang ahin nungyai dagi pung nifuni fan ki Manipur pumba general strike lauto ki ba adu handok pa leite haina Federation of Civil Society Organization Fox ki nares mangang no presa thorak pa serol amana kangalagli amarom da lup taraga manga asina ko ki general strike asibu thawai usita du gari sathok sasin tawi hai du ngasi ayuk pung tararom tabam matam da Bishnupur district ki moirang thana pa pilambi da lakpa gari kaya thugai bi ki thabuk sa thakre pause asna phangbo pawgi matung ina matik sabu kulai paiba tongan ba gari tara rom da lakpa sakang taba miyoy sing na moirang thamna pokpi da kulai thuna changsilaki aduga mafam adu da khamduna lambi da lakpa gari kaya hotel shutdown thugairaga gari gi chatlibano haiduna gari ki mingsela sing ba thugai bagi thabuk sa thaki khamu yadab gari kaya blank fire tawduna khamallaga gari thugai ki purna gari tara rom akaya toy thokhi gari thugai ba adu da moirang bazar manak tagi TB pin ko bolenga ki APP oina thabuk tawba me amagi karsu akai etoi thoki loina bipin gi khut ki sarukta so asoga pannan ki hairi khudak tagi mafam adu army gi gari sing thomjelaktuna irang adu control tawna bo honaki irang adu na maram oiduna tidim lambi de gari sen balep na ki tidim paring da kaithen kan na ki de dukan sing amata thong hang na ki de lambi de tayar mai thaduna achat awok sing tingki adu bu ana ek amadi parkhya ga mari lena basing da thing bu pi ki de hairi aduga mathangi update asna general strike pung kur mari de tensil le haina law thorak lei ngarang Mars tang taraga mari digi Manipur gi tongan state 11 CSO sing amadi mahiroi loop sing punsin duna pun balup taraga hum doina kaukipa Mars taraga hum doina government of India ga peace agreement tawnur pe yolop UNLF MPA PG Chief of Army TSC de bamapu allies toiba yang lusing ba hum NIA na fazin ki bagi mayuk te yaning de phongdok tuna pung ni fuga ni fan gi oina Manipuri pumba kauki bari general strike do hoji sa thariba class 10 amdi 12 examination asigi yenglaga amasung leibak asigi oidiba awa film singi matang du kumna khanar ba matung de general strike ase pung kun mari de tensel le haina leibak miam da lauthok tuna khangal lagli aduga mathangi update asna Manipuri thugaina ba hona badalenga ki employee MSPCL gi Lunkholan Lufogi mathakta lengang na ain gi oiba thabuk amata lokhat pangam dana leire
Manipuri State Power Company Limited MPCL the Transmission Division number 3 की Transmission Subdivision 9 Manager ओइना थाबक पुरिबा लोनखोलान लोंफोना Manipuri थुगाइनबा सारुक सिनबदा सारुक यारमले हाइबा लेबा पुंगजाव थिन खंगलबसु ngasi फाव Manipuri लेंगाक न महाकि मतकता आइन गोइबा थाबक मत लोखत पंगमदना लेरिबा सेंगा पोएरे लोनखोलान लोफो हाइरिबा MSPCL की Transmission Subdivision 9 की मैनेजर ओइना थबक पुरिबा मियोय असिना ममांग सही 2023 की सेप्टेम्बर 3 मणिपुर की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानबा कनबा खोंजिंग संगसिलेबा कुकी MLA तारा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौनरिबा कुकी मिलिटेंट सिंगा मतम अदुगी मिजोराम की चीफ मिनिस्टर जोराम थांगा उनदुन मणिपुर की मिते अमसुंग कुकी अनि की मरकता थोकलिबा हाना सुनबगी इरांग असिदा मतेंग पांगबिनाबा अमदी मणिपुरी मनुंग द कुकी जो प्रूफ की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगने यूनियन टेरिटोरी अमा सेंबदा मतेंग पांगबिनाबा हाइजबा अदुदा महक मसामकसु सरुक याकिबनी मणिपुरी लंगा के एम्प्लॉई ओइरिबा लोनखोलान लोफोना मतम अदुगी मिजोराम की चीफ मिनिस्टर जोराम थांगा उनबगी सरुक याबगी फोटो सोशल मीडिया दा वायरल ओइरखि मदुगी अकुप्पा वारुल पाउसे कया दा फोंगदुन मणिपुरी लेंगा कमदि लेबाक म्याम दा मयक सेंग खंगन की अदुबो मणिपुरी थुगाइना होनबदा सरुक यारिबा लेंगा की एम्प्लॉई असिगी मदकता हुजिक फावबो लोफोम तोकपा आइन गोइबा थबुक अचु लौखतना लैरि हाइरि पाउसे असना फंगवा पाउगी मतुंग इनदि MSPCL की ट्रांसमिशन डिवीजन 9 की मैनेजर लोंखोलान लुफोगी मदकता MSPCL की मकोक थोंगबसिंगना थौदोक अदुगा मरि लेनेना थिजिन हुमजिन बगी थबुक सत्तकी लोइना महाकि मतकता लौखतफम तोकपा एक्शन लौखतनबा मणिपुरी लेंगा की पावर कमिश्नर की थौपुरिबा मियोय असिदा सिन्नकी अदुबु ngasi फावबदा महाकि मतकता करिगुंबा एक्शन अमता लौखतना हुजिक फावबा तुमिना लैसिलि हाइरि